Pogu rihun ida atau saat nulu resin, halo asam Pasifika hasoru juija julmera ausiladora baros no alvogado Manuel Tilman tambah foti di sijaun injusto konaba rai ai metilaran. Iha asaung ne representante povo Zil Fernandes Hateteng, povo que xira nebe mai husi município Sanulu Resin Rua, incluiu ekusi concentra mutu que fating ai metilarang hodi fo solidariedade bamalu kona barai ai metilarang. Representante povo Zil Fernandes chato preocupação ne ba jornalista sira e ai metilarang dili terça ne. Concentra né, sira composto husi 13 conselhos, ka 13 regiões. Mas né para tu hatu sernia solidariedade ba a minha malu povo malu camarada Manuel Guzmão quando ba direito né be maka Manuel Guzmão ia quando ba propriedade nebe que é masera nebe essa science vítima né ba justiça nebe lalos nebe é masera nebe maka né hamutu reunida atus hatun resim. E a fatin hanesam povo Jaime da Costa Russo ba presidente da República Timor-Leste José Ramos Horta maksai for solução icus ba problema rai ai metilarang. Yane presidente da República mak tem que ter se liadun. Tambah ya tasel kona. Asli ya Timor ne nomor 1 mak presidente da República. Antau asesor sene bobal filafan ita tunsa itanya camarada ibu mustama hau mustama uluk ini dosa kulu kami amla fiarona tama iya dia 17 de agosto leron horas tukutau ini anuka ami atuma asor presidente da República mas ini dosa pale ami ma asor pale asesor jurídico sim ini dosa kami hetapiar. Jenice da Costa, Estel News.